Good morning, baby girl. Here we are. Ang baby girl namin na maganda na yan. Oh, ang gupita. Ang palang-lang ni mamita. Oh, yun, sino ba naman hindi ma-in love dyan? Oh, ganda-ganda naman ng Barbie na yan. Oh, tingnan mo. Oh, ayan. May girdle pa. Ah, ay, wala, natanggal na. Naupaw na. Hala, sa iyong kalimukan. Okay, hala, sige. Moving, hala. Natanggal na yung hit. Ano niya? Natanggal. Good morning, everyone. Ayan ang aming little baby na yan. Oh, ayan. Ang cute. Oh, ayan na, natanggal na yung hitban niya. Oh, sa kakulit niya. Ayan, para siyang roller coaster kanina. Hala, ikot. Ayan, sige. Natanggal na. Ayan. Tingnan mo yan, oh. Ayan. Agoy. Uy, baby girl. Hello. Oh, wala na, natanggal na ang hitban. Yara na? Azus, okay. Ayan ang yaya niya, oh. Ayan. Ang yaya niya, oh. Ayan, oh. Dog. May facial na siya. May facial treatment, oh. Ayan, okay. Baby girl. Gumana ang baby girl. Okay. May facial. Ayan, ada. Hala, sige. Ayun, nagkinsanso na ang baby girl. Ada. What's up? Ang pilik mata tabibi agay. Ala, little angel na gumatay ng king. Agay. Lala. Tingnan mo yan. Sige. Sa likod niya na. Ala. Bantayan. Baka mahulog. Na, sige. Kanina andun yan. Oh, ngayon nandito na. Oh, sobrang kulit. Ala, sige. Yan, ligo. Galaw. Ala, sige. Oh, ano yan? Where is that? 1 eternity later. Antayin natin si Nelf Channel. Ayan, nagpaano sila doon. Nagpa-extend ng contract sa internet nila. Tapos mamaya diyan kami kakain. May may Chinese restaurant. Pero maaga pa kasi mga pa lang, mga 1 o'clock. So mag-Lakwatsa muna kami. Dito lang kami sa labas. Kasi naninigarilyo si Bruno. Ayan. A few inches later. Ja, mooi. A few inches later. Sure. And walking kami guys after eating ice cream para matunaw yung calorie. Ayan, ganda. Ano daw to? Fresh water, fresh air. Walking kami. Ganda ng panahon. Yan, si Nerf. Wow, sehr schön.
Wie heißt die noch mal, Schätze? Das ist Salin. Salin? Wie ist nochmal der offizielle Name für das Teil hier? Wie ist der offizielle Name? Liebe. Yeah, is there fresh? Wie an der Wow. Nordsee. Mm. Yeah. Der Effekt ist kaum. Wow. Ja, die Pipi, ne? Oder wenn man viele Bier getrunken hat, dann Pipi. So. Oh. Wow. Very healthy also, guys. May kalisa pa sila dito. Yan. Oh, so cute. Oi. Tuyok. Beautiful garden. Die sind Wespen, Schatz, ne? Was? Die sind Wespen. Bienen. Doch, Bienen. Hallo, mein Momshie-Lein-Lein. Bili ko na si Mama. Balalala. 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 Ja? Aber das Pulver ist in Polen, oder? One eternity later.
A4. Kalamig daw. It's ice cream time. Dahil, konta bitabang taan. Doy. Oh. Oh. Wow. After sa ice cream, nag-walkie-walkie kami mga beshi para matunaw yung mga kalori. In Philippines dan isun ali liya. Ja. Isun ali back. Feel like ang best and get no cry. Blood. Hier. Yan, bibili kami ng fish brochen. Doon kami galing. Ayan o, sobrang taas. Tapos dito kami pababa. Poor baby girl. Good baby girl. Ayan sila. Ayan sila ni mama, papa. Ayun sila. Doon. At dito ang aming baby girl. At the baby girl. Oh, bakit? Oh, nagutom din siguro. Ang papa's girl and mama's girl. 2,000 years later. Pizza time. Ayan ang pizza time. Ang cute naman ng bruchin pizza nila. Ayan. Guten Appetit. Gibt wie fest? So 8 Stück.